abasonko enkoma wa wo hwe mesabre yi e wotuma GHFD kase yi eso Ghana wahala jumedie ena ebre asosem sonfo muniaba ekesikapa enenso mede ebesumuni semejime adwase dana chesensema ekotwi ekobrema ena mabone bedesema mpohine abomu ye ba betwene sere ene abasa na oso etimi de wadwentwa wofa ensemi ehum abatu eja na ebusuafo ye afia etwemu last year November 2020 ena ye mampanyi dada Flight Lieutenant Jerry John Rawlings wotwana nanom ewo eye ensiedom na ensemwe ebebe boy ye na chesa kwakwa ya rekosem ede ama wo Ghana eni wiase afa na nyina ne etitu mpanimfo ewo wiase afa na nyina wo momode wo condolences eba de wo mo ede eba na ne wo no eche ne chesa ensembebre eba abonten na ebinum eka se ni wo no krampo de owu easy na se de okume papa we se de okume mami we se chesa ensem de na so ankasa na busuafo de hihye gu akwamu SM January 24th to January 27 2021 na wo mo ebeye ye hihye no abusuafo enede ya papa enhihye ye no ma wo mo se de ebeye wo mo ebesie no me kwa na chi kra mbekata na chi ede fratase for asasi esono yakoda na yesore ya maame bi ababontin dinsem bi ababa betu edwana nensem no ede abusuafo esewani ensese ye ka ede chona ya maame ne echirema wadi emfinhia edunum mienu 52 years na nendin a wode ba abontin ede eye Abigail Rawlings Mawuto a wo claim esewo no ene ye the first daughter of the late President JJ Rawlings. Now, what didn't some no to a year a journal na watching mu ese. Nyoma e call so and I said the man you ye crampo no and I was so die be obe not just on JJ and as o mu dinkita hu bi on hunu so Diana wata esu no ena chese man ne ben ne maame e ka che ne se maame papa yi oye mampanyi na so da ne da meso da ye mi hunu na me ne kasa twaka ben ene da eye me ne no entene no na ne maame de ne tena se bro nyoma eso e de kire no na wo kire mu bie mu krampa eye maame dokono ye maame dokono ye nim no kra that was in 2003 otu anamonko no wo kokokosra no ene wo kan na asem e de e kire no na maame ne ka che ne se won kan na muntum anya sa obi ebetimi ayeden akuno e de fratase for asase so enunti wo ma ni sika e ma ni free ye important won ma na se kronum se won konko pe baabi na won bo eye ne hu adwa na abusuafo ensem no e de edise wan kasa wo de waso eni wani ekokohwe bi ma ye kohwe video ne bra ne ba ye beto aso ya papa Jerry John Rawlings o se ya oden o ya mi papa o papa nkasa na wunua pa owu me de ba asase so mi papa no so de nanke yenim eye ne mma bi te se Zanata Amina ne mma ba ye hu woda e ba ne sen ade ntia me wabusuan mu dadaada na menim ne ntia o mu na medi ma prisa asenka mi papa no ni mi ye blood test Dr. Agumenu Dr. Jokoto Dr. Zegede eni penifo binumu o mu ni masem hu o mu nanti ye me ni o mu nanti hu ansana eyi ba sesei Atiase no nimode oti minka wonim bibia krama Dr. Agumenu odisika ba village say papa no na de ma ese mfambre mi papa no okay oka village na chese wansa woni Accra no mi wo ha oti Accra ha Accra ha na mi wo ba wo mo frɛ mi village no na mi dwane call no na chese sikana papa no mi papa Jerry odi asendi through Dr. Agumenu Senanu Agumenu enu omudi abefa openi goba tenge so wo zelukope enu omudi mami okay na sika no mo se ofanya den omo se me mfa start bibi nti enu na me so mu a me de start ye ti bibi abape me kofie bibi aba me kofie ena na pe am gina ha ekura me fi zelukope na pe ya na me de ba fie a me de ba bedru fie he nti efie obi ani mi wo fie ba mi nuanu mu akase de be ya ye beben ye ho womu minim se bia nim na omu nim a ba minim se kenike no womu mu bi numu nim abusuani de obi anim
obi anim nti sesi a den yankasa na ye problem no issue ben na wo honom sesi a o issue ni say meben wo mo nneoma bi numu mu a na omo pia me akwachi ha me eye ba ye se ma prayer call me papa fie ho saa several times nso ye ma me kwan na me hu ni a me ka me mpese me show bi su na akwa eti se bi a me papa yie me de animguase bi ba ana me ye bibi no nti e ba ne sape na madam me chi boko na me kofie saa na ya ekoso wankasa wo maame no wan me maame ye friend Rose Agboji Sende oye Togoni nti ono no wan waka baby onti asibio wo maame ansa na sabi oba be ka baby no ka kire odia sana ye ohu papa na bibisa pacho ai ti start here fit school time tona start bibisa kopim time odi ko soja mu the first year mu ana sanyin san baaye na owo ye ode wo me no ode wo nti won ko a me nko a na maame adanti na obi oyo papa na se obi anim eba ne sen na wo ebusua ni mo nso ma abonten minim de nti ebusua ne na ebetumi a kire mase be ebusua dia wo kan ye no credit oh adan metumi aba begina o man Ghana nyina anim na ma ba betwa ntro ntro kase we de metwa se mi ankasa na betwa abọ me mimi wo ha ise obi a o wabusua ne mu be de achinje o minua mu na be de achinje o obi ngina ho ne anyi mi moja ne enhwe emfa nkire Ghana nyina se ma mi bi ba betwa ntro gu jere abusua so mimi nim se me papa nti na meka eba ne sen na owu ansa na over out me wo ho dadaada abusua no me ko abusua no mu roughly 20 years nie me ben abusua no 20 years nie me ben abusua no nye enana asemi yafa ne sen na ne ye hu sesesi me ba se enana me hu se wa ba out so ye jariba obeka se bia wewu ni ntina opesa wo mbeka bibi mpacho de bi entisa me pray for kwan bebre so many times said the ekono enko yi enti na makwa tenacity din baby obeko bia they hinder you to bring it out womo makwan ma menka me busu asem not that I want to be I'm part of the family. You want to be known everyone should know surgery woba yeah what is saying Pachomadi 52 52 iti ma mi mfie say na oduru yansa na ho say okay me papa ne Jerry John Rollins okay me starting hu sa no krai no 202 ena me start ena me mame eda na di kire me edi nkampo na me nkasa miss da papa no me nunu nkita hudie wo daye mu sa na me say papa we oyo mampani be den na sa daye yi da bia na misu debi asem bi wo ha ti me fra me mame say ya me sunsun daye fa papa yi hu ade na eye de da me ni papa intem ne mame ni odi osu ansa na oda asem na di say na asem ni tie na onyanyin sen no na papa no asi ni school nti no mame ni ndanedi nyesa abusua no en mani tuani school so enunti na mame no akata so se mi bisa mame na nkasa mantena ne ho ya de me ma abrewa bi wadra ka jom ha ya ha na mitad ba ka jom ha na mtranyi ye te mi nyiwie ye no ho no mu na startiti se mi ni papa no mu di matem enu mu ansa na me be hu mame abusua no mu ansa na nyoma ekosu se ansa na me ba be attack me mame ansa na order enukra na di 202 mami dokunu oya aware of this case mami dokunu nim story way 203 na present asemi ko ni fie ana o say era asemi a wo dey out ye bekum o ana mam skase mi tum free kro no mu o say why na bekum o say madda na di nti no ebia ye betatam ne yakum me nti na me fie ha kotena Togo kakra ansa na sesi amesa ababa
Okay, into buy na dan ti na yemfa na se na usuro se omo be pra wo si ma be dokono si obi be ku na me suro ba se na oka free aha say ekọ Togo Togo na ma me finti oka sa am so menko tena ho ba me tena ho ni nyina na me hu anya me fine me san to asoko village ho ko hwehwe na busuafo achi fiti suna ya me start kofie wo mu nso de wo ma mpo me bribia me ko bia so me papa ono na emi am gina ho nti da bia me kofia they welcome me ansa na wo be ko ebusua ho no wa kire mu se na wo papa Jerry no onim se wo ti ase so ka kire ma me se mo nka nkire obia se onyem ana me boa ba e kire ma me ko okoko ka kire no okoko ka kire ne se one oka kire ne se ade a papa hwehwe wo kire akwan miti brebi se ya de mi photo chinchin ye hwehwe mia ba that time no na ye nim se bibi ikoso sa later on na me betie se be hwehwe m that time na wo Togo na wo ba ha na me shakrapo na afi na mahu me maami abusua kakra na chese wo maami abusua nkasa na wo nse de nim hu am ntem minyiye roughly na me ti obi nchenti I cannot tell what happened nti oba back to Ghana no e then na spark the move say obekọ opapa abusua mu da bia me ko fiti Togo na mu na me fuka fi oko village Jelukope ho me ko on and off ya me ta ko bibia esi ho no mo a na me ti pe me ko first day I call ho no na it say oh they welcome me first day kra me ti ho no obia agi me actually doubt say bia na we sorry to say imposter na bibisa pacho there be they didn't doubt fiti so no om de mi chinchin abusua no so om se koha ni nyina om delegate om se yenkwa na mi sumi di wo ma chief say om na abusua nti de om beka na mi sumi tie mpacho an o se ne onana eye Jerry maami eyie no na wo ho mpacho mi wo ho mi tena fie o sa 1 week one fie Jerry no mu fie eye Jelukope fie agbotui house ho na mtena ya 1 week mi no mu nyina na gina yie nim saa 1 week ansa na me sa me chi aba Accra Jerry yere onimo mpacho mi nim se bia wati mi nka da mi nim sa nso hu me ne ni share face to face seda be yie no time no wa ma ho no mo ma fie yie ni time oba ebusua ne so mi mu se ya mo de me kɔ ne ho na oni ne yire na ti ho ba mi si o adena efunu esi ho ebre kona afi na ombe so mi mu akọ ade we se mo ma ye na ache enye ne no ombe ye nti omu ntwen na mi papa nsie mi nana no owi a omu frɛ mi ne ntrase na asem e wo ho no ne ya tumi aka nti that day no na ma mi ne ti ho na ni ntua ye na ya so mi mu ye de mi kɔ na nim sei we hu de nim se de ntia e kɔ so sa sisi ana dan na da wa koma so pa me pese mi nuanom no enokura ne me ben wom so ben me yehu se nuanom that's all asemi wa kwaka wo baby da bacho makwatinka but o man publish accordingly graphic nansen akra wo mo gi letter no to ho me se mpese me ni mi nuanom eye ba ko me nim se chire the reason nti a wo mo amfa ma out no eye den wo dwen se eye den o mo se just o mo paternal test eye prove say nukre na paternal test nso de enani na ya no if any doubt I'm ready for it me ready say yenko ya paternal test obi obetu agina ho me nuanom bi no betumi atu agina ho minim said ya ombeko no said ya ombeko no I'm ready for it say said ya be ya nukre nyina be daddy wo Ghana oma ho say enya ade a me gina ho na me tutu papa no ho waka bibi ti se ebusua obetima bobon krofo bi din omo nim pan se wo ye Jerry ba bra Victor Agbotui onim your friend Gosson Agbotui onim Kobladi Agbojake onim Stagic body krofo bebre ba edino ma fan to my nsem we bisam bin ka me pile up who bibi I trust say why ID card bibi ya nyoma bebre take a Equas card o bibia me ye wo mpapa din mu
But so far no COVID no mu na Equas card ni omugu so ye ho adwuma ama me cards me bibia me ye bia since me nya ho en from 202 no me papa din na me tro it's a busan form we an ID card cho say ne surname ne de me hu Rollins Mauto Abigail food other names nini na Rollins oh has ma what's with 52 years Bachwan yeah woman 1968 till March coming the man 53 not just you share enkola no mu kan ka na oye panyi me nim say you no cry say oh yeah no cry enya say ekoba ne say see ano paternal test bi ani ha say ya me metimi de agina so aka say okay ya mpa ya be ya me gidi say saa de no nso de say baso betima de say why wo de obi ase wo mra ne yem be test wo I'm ready for everyone that is coming to stand for me to go and do this test to prove it to Ghana that I'm Jerry's son, Jerry's daughter. Oh worry. Mpacho sisi ami ni awari asi. Okay, but what worry pain? Me wo ma 3. First man no owie. Oka baby. Me wo ba kuma no. Ansa me worry na msan wo. Na abusuafo so wa wakwakotie ya mame eya Abigail. Ne nsama wode ababetu eye etwa. Na wo sha sisi wo so wa ye ready. Say paternity test crampo na ne mano ene no enye de enkonkonkoye na obia ne Ghana fo nyine ehun se wono ene papa ana se ye papa JJ Rollins na bakan na obia mfa ni die enye de ema na nyese bia sika bi ana se bibi nti na wo ba na emom se de busuafo ne ni nuanom no ebeje no ede no atu na ebusuafo wutie ye ma mi nsem ya wo so de na betimi aka ede afa wo hu nukura bi ewo bi ase ntro bia no nukura wo mu ena nukura bia nso so no entro kakra ewo mu so se na wo nso so adwen efa ensemi hu etie fabra ewo tuma GH comment section if you like the videos na share all the social media platform eso ekeskapa enimdi dasane yebasane share operation midiane amansie nsonoma ana amansie bofo bi amansie sunsum kese magiatum na unse ho ne ma yete sunsum sam akire sunsum ase so obi pese wotena o man Ghana ni wiase no hu se bibi free soro ba dia too much Ghana aji won sem hwe na abrabo ba siwie abrabo ba dane na obo hu se mi hia ne ntam ana mi sua bi ntam a ka me pono na na mu ato na me safo ayira no ka me hu ne ntam ye kire wade ye ma hu sunsum mu nsam ye ma te de ba hwe na kanea bi aso ebe ji omsem